Yebo, we are back uhlelo ngisakhumbula linjani mangani mazana zonke lozazi isikhathi siyadonsa ezachisa hamba Patrick kanye Ovado, yes, Ovacado, you can name whatever name you want. Uhlelo ngisakhumbula lapho umnyazo waphakathi ngifika umbono obvious lo umnakabo ngani yini sake sikutshengisele wathi mbona ke uTrish umqalo esiziwa namhlanje Trish Mbambo kunjani Trish Mbambo uthi ngangihlala ke eMagwegwe mina ngomnyaka 1994 lapho engikhulele khona ngifunda eSizane Secondary School ngisuka ngisiya khona la ke eSizane ngisuka eMagwegwe lapho ngize ngaqeda khona into eyenzakala ke umsakazo kwelanga sisuka sikokhala abangani bami sadlule phela ndaba sasibona kule radio ekhalayo njalo kulo mntwana odlala phandle sangena sisicwelisa amanzi athongela muntu sadlula sayibona nje khona ukuthi uhlala kuthi umntwana ele radio ikhala kona sathi hamba umngane sibabili sangena sasearcha safika sajonta imali ekhona phakathi engange $30 sayitshontsha lana ephumeni kwethu kade umakhelwane wayesiboni bahamba ke abanikazi bendlu babuya bebuza ukuthi kutshontshela bekhaya makhelwane khombi ngabantwana beSizane ngababona nyabazi babuya ke esikolo ukuzoreporta wasithi bacela ke ukubona amankazana ngoba into enhlobo ngangimhlophe kakhulu mina ngibonga samiswa class by class behamba lapha emaklasini lokho bekhangela emaklasi behamba class by class bazosithola kwenye class uform 3 safika bangena phana umama khona na unkazana obuyile lo mngane sathathwa nguye teacher sihamba lapha kodwa sebela abazali ekubeni labazali mina ngihlala lo step mother wayevele ngangithanda wathi vele umntwana lo uyangehlula wathiwa ke suspendwe sapanishwa ubaba wabuya step mother wamtshela ukuthi umntwana lo ngingakahlali lapho uzangixhasela abantwana ucina ke ubaba esengcono ngihambe ke ekhaya ngathiwa ke ekhaya ke eCholocho ukuthi ngiqinisa ke isikole eCholocho high kodwa ngisaqedanga ngasuka vele ngathenga thathwa umfana omunye eLayicha wambalisa ngabuye egoli ngabuya ngingabhalanga ke i-O level ngahlanga apha egoli imi ngicinezisa support ubaba lo step mother ufile ngo-2023 ubaba ke usekhona ekhaya kodwa uthasela omnye umfazi angeke ngimsupportisele omnye umama futhi sendini ngoba bangafuna ukuphumula ngicela ke ingoma lana athi dubula nasi ingoma yakho
ingoma evela-ke kukabelo ngosi dubula lesitshalo uTrishi Mbambo. Suke-ke kuTrishi siyangena kwenye njalo-ke vela-ke kuCharles Moyo. Charles Moyo ubhala ngabe Charlie? uCharlie mana simuntu ngapha uCharlie I think use-United Kingdom. Ngibone ebhala ekhuluma ngabo Leeds lapha. Abuye akhulume ngendaweni-ke kuthiwa kuse-Blackburn. Ngifike-ke o-UK naso. Ngifike-ke UK ngomnyaka 2006 chisa ngazohlala lapha. Ngahlala njengabaningi ngacela ngithole amaphepha ngo-2013. Ngasebenza konke right. Into enhluphayo ukuthi-ke umama very close to umama ongizalayo. Mama nje nxa sefuna ukuthatha mina ngikhethele intombi. Umama ngisebenzile nzima wabuya ngapha ngo-2017 e-UK ezovakatsha. Ngamtshengisa-ke intombi engafuna ukuyithatha yase-Uganda. Umama wathi lo mntwana mubi. Wathi unkazana lo kakhangeleki mani. Wena ungani ubomvana-ke wenzani Charlie? Umntwana wayengithanda lo-ke ehlonipha nomama ngamekela. Mama wasebona-ke sihambe bangani indaba eLeeds. Lezi izihlobo wabebona omunye unkazana wabesithi ngibone-ke umntwana wakonqubelwana omuhle. Lizala kanye kodwa wazaliswa mntanami asuye Tembu ungathatha nomntwana. Ngambona lo mnkazana inhliziyo yami vele azange kuhle sakhuluma lo nkazana sajwayelana uthi ngenze njani umama. Ngagcina-ke sengizithela kulo mntwana ngizama ujabulisa umama ngicela-ke unkazana wami u-Agnes we-Uganda ngimthandayo. Kuthe kunjalo wagcina semithile lo Mancube selo mntwana futhi wesi-2. Wathi umntwana-ke mthathe njengomntanakhe. Waqalisa ukugila imikhuba abantwana abasisi baseZimbabwe bahlala e-UK kasi ungidelela. Ngangihamba ngicine ngisiyatshela-ke Agnes ukuthi ngihluphe kanjani. She became a shoulder to cry on. Wasesithi sokumele mina laye kuphele. Umama ngamtshela ukuthi akwenze ukuhamba nonkazana le wakoncuba ngifuna uqambe izwe lakhe. Ngase ngimtshelile umama wathi nxa ungamalala umntwana ngcono ngizibophele mina ungithanda ngiyazibulala. Ngihluphekile-ke kwaze kwathi ngo-2022 ngathuda ngahlala ngedwa. Angimtshelanga yena yaceba kumama ngamtshela ukuthi kakwenzi. Agnes wagcina-ke engizalela kumntwana. Okwamanje umama mfukela ijoy asikhulumisane. Ibuhlungu ukuthi umama saqathaniswa ukuthi wayefuna ngithatha umuntu ongenziyo. Umntanami ngiyamsupporta kuMancube awulanto engayenza kodwa-ke into angenza yona ayingiphathi kahle. Ukukhethelwa bakhethele omama kuthi uMancube unento yasezibonisa ezameni zakho ukuthi-ke umama laye wothi sithi sithathe lo muntu, thatha mfana, thatha lo ufuna umama. So uthi hayi uMancube khona lo mntanami ngiyamsupporta kodwa hayi ukuthi ngithathe lapho hayi awusayenzi. Ukhethe ingoma zabaningi angazileki ukuthi yiphi lenye uthi sibona ukuthi yiyo yini. Nansi nguwe Nkosi vela kusilindile. Clever,
Asingoma vela kusilindile ingoma we-album lana wenkosi ingoma ekhathazayo kakhulu i-album yahlupha leyo bese itshela ke uCharles Moyo suka kuCharles Moyo siya ku Lister kunjani Lister wena ke Lister ubhala ngapha sabona ukuthi ke ubhala ngapha uLister uthi ke mina ngikhula ngale boyfriend yami ke le 26 years mina ngile 19 sathandana wesikhathi kwagcina sokuphamaseka ngamitha ngile 20 kodwa manage kuyakhipha ke isisu ngincediswa ke cousin wami emkhulu wayesebenza njengo health care assistant eTonkroof wangincedisa kwakhithwa ke isisu ngakontinua njalo ngangitshelile ke ijaha lami kodwa zange limpilile vele nganamanga ngahlala njalo ngazobamba isisu khonapho ngiqeda kuba ukhipha lesi sisu ngabamba esinye isisu ngamtshela ngizithwele njalo yena wathi kako ready ukuthi athathe wabesala wathi waqasa ungicreate istory ukuthi ngakubona uhlekelela abanye abafana sesihambe ngaphe disco wakhuluma nabo zibani ngathula ke ngamkhangela Chisa that was 1997 ngabuya ke ngithule ngabanjwa ngikhaya ukatso kwami ngachaya ngaxoxela ngibo abangibo lesiswa ke bangixoxela phandle bangithreaten ukungibulala ngaphenduka ngahlala ke ngikhaya umama wangixoxa ngicina ngisiya kukhazana nomelo wayencede ukukhipha isisu ngahlala ngaze afika isikhathi sokuthi ngiyebeletha ngabelethela ke eMzilikazi eclinic umntwana ke ongumfana umntana nami ngoka 1999 ngoSeptember 10 so ukhulile ke igama lakhe Captain Marvin Captain Marvin Chakawe uthethe isibongo sakho Captain Marvin Chakawe umntana umfundile ngamfundisa waqeda wagcina yenza ke ama lessons akhe okuflya waba nama badges okuflya kathesi ze captain is flying fly Emirates undoda lo ubuyile umntana amseqasiba ngupilot esekhile umuntu ungiyise umntana mathi mina umama ngizala ngiyela baba so abantu bamthethisa besithethisa ukuthi mina ngitshela umntana eceleni ngizamenzani ngihlalele wanithengela indlu lapha ke eSanton and is working hard sisegoli okwamanje iMulister Chakawe uCaptain ukhona umntanami ubaba lo uyadubeka eZimbabwe wayale sesingamnika ichance evinsebelethini umntwana wathi mina mithwa abanye abantu so umntwana uyala ngamtshela uphosebe babakho wathi hayi athi wena wakutshela ukuthi kayisuye so umekele njalo kodwa abanye abantwana bazama ukuthi abancedise umntanami kodwa umntanami uyala ngiyabonga ke Chisa andithemba ukuthi anazo zibasola umntanami kodwa umntanami uyala ngendlela ayalwa ngayo okuthiwa lesisikhitshwe ngihlalele ke nabegoli ngihlalele kudla ngishele lutho yonke into ngiyathola unjalo ke izingoma zabo Big Zulu yeah nice Big Zulu abazazi bafuna ubani udonsa intambo nje manje hayibo wazadlalisa abathetha semthinde manje one up asibathathe hustle bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko benikude obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 funa uthando imali 21 question nina nemibuzo bano bayibheki ebifu ngonibuto benhiting newo kanti nzelile utho yimalela ndaba thina sifezebo basanda mashlaba basandi masibamba batwala masipapa basinikeza induku mashaya siyaqhela siyapapa nisinikeza uthando masithanda niyabona siyakhankasa sifale indlala emakhasana kuvuma balose kuvuma nedosi
Lenkomo iyinkosi Shenhlambani ungayisusisa Ngibona nginyonisa Sengalengisa kokhozi kumthwana Lengabi iyinkosi Sengitantaka ngoshuni Bambuza 21 yemibuzo Bamazon kodwa ngeke benze lutho Bengimedwa kule meko bengikuye Obangene ntwana yomishona kubo Ngoba laba abazazi bafunani 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 Funa uthando olumali Afrika ngemanani Wenyakazi umntatila namini Namhlanje nginamali Mangimele sibale banamali Mayethi nginamani Inkabi nekoti yinyameni Manbosa ninamani Okodwa nangona ninamali Karapa ngatula baipi Katula ngarapa kanti Bateba bateba baiti Kantaka ngoshuni nganki Inkabi maikonya naifi Hindugeza kanda naifi Ushuni weka busuindi Sautaba wafunywa naifi Bangbiza ngespupu Bela ngisameli bubu Ezamile tuktu Kega bantanda wesumbu Sakela babelo moy Kabine hasta wafurito Sakala bakalo moy Ichimi vena bakalo bloy Bastante onge Bataslone man Soilima songe Jima sizinga We can't give up now Soy pusha ngenga Chala yazima Chala yazima Bambuza 21 yemibuzo Bamazon kodwa ngeke benze lutho Bengimedwa kule meko bengikuye Obangene ntwana yomishona kubo Ngoba laba abazazi bafunani Abazazi bafunani Abazazi bafunani Abazazi bafunani Abazazi bafunani Abazazi bafunani. Yeah, Big Zulu lo. Sichale uLester Chakawe. Osomtaka som Captain flying Emirates Airlines. From Emirates Airlines mama mntwana siyakunkululeka Msindo. Baba Msindo Themba Sobona Msindo. Mina ke umnyaka ongasoze waphuma empilweni nami umnyaka ka-2001 bese siphuzela ke eMguza kwenye ke iBhawa lapha eMguza ke besiphuza khona kwaba nomsindo umsindo lo wayibangela ukuthi ke kwakule ntombi ezibangwa ngamajaha lapha ngafika ngawulamula lo msindo njengomuntu omude mina ligiant ngawulamula ke ngabakhuza bengaphi ngathatha lwana usisi ngabona uzaba nengozi ngahlala naye lwana usisi angikwazi ukwenzakalayo kimi la usisi sidlwana gcina ke siziduma phakathi wami la besizwana ngoba ngangitshelela undoda othiwa umoya ukuthi no mana ahlala ecingo wami lapha xa sihamba nje kwelwambe la ngasuka ke lapha ngithatha ke lo asisi senzama ukuthi ngihambe la ukuthi ke nami ngiyedlalela kuhle ngoba kwalapha kuse i-compound yethu ebalungile lethu besenzela kweyindawo thina sikweyindawo ngapha esihlala khona ngase ngicina ke ngimlaza kweyindawo ngoba endlini ngangilonkosikazi ngitheze siyakhona kwasokulandela ke umoyo okwendinga ukuthi ke umfazi ungapha ngase ngitshela umfazi ehambile ngakibo wase ngicela ukuthi ingabomburuzela nangu umoyo engigijimisa efuna ukungigamula ngehlolo ngicela uyadlala wathi uyangihlahlela ngalibamba ihlolo leliyana ngahle ngatshaya into esifayo salwa khona pha sasidakiwe ngamtshaya ke ngase mgamula ke entanyeni ngikubotshwa kwami ichisa ngo-2001 ngize ngaphuma ngo-2016 lapho engiphume khona ngiyaxolisa ke angisosigebengu kodwa ke ngangiqalwe ngumoya umfazi wagcina ethathwa ngu-farm manager bakhona bebonke mina sengazibina ngazohlala ngapha ke emakhaya eCholotsho ngicela ke ngitshele izingoma uthi kwasokubheda hayi wachiya kunjani kunzima uthi ngicela ke ingoma ukhethe ingoma zabaningana mana support ngotholela yini yes God bless little rock born to suffer uyibhalela remember me kakuremember mama umfazi wakho kade waze ukhazi uthatha ngu-farm manager remember me
I love you. Yeah. Naso-ke ngoma mnandi ingoma evela kulakhe Dube ingoma zithi Remember Me. Besitshala-ke uNkululeko Msindo. Suka kuNkululeko Msindo siyahamba la lokho sibamba incwadi zami uziphungule ukuthi siziphungule ngoba ziningi amagama ezinye ziyahambelana nange uSimphiwe Duma. Ngabo bani bana Duma. Simphiwe Duma uthi ehlelweni Qoqi. Lami ngiSiphiwe ke la ngiphoseleke wami okwenzakalayo. La ngiseSoweto ngumuntu ojayiva kakhulu mina ekhaya ngidabuka eMbembezi. Ngabuya ngapha ngisemncane kodwa ngibuyele ekhaya. Ngilapha ke eSoweto kwaba nenkemenkeme enzakalayo. Besikhona singamantombazana abomakhelwane sihlezi sibathathu
wathi uthi-ke ikhombi yabuya laphana behlala bobhuti bazivuzisa ukuthi-ke befuna-ke utshwala bobandayo bathe solapha bakhipha izibhamu-ke basifake emotweni singene emotweni benginethawulo nje ngoba ngisanda kuvuka ngithandela ithawulo nomakhelwane wami amadoda ethu esemsebenzini le ntombazane enye-1 eyiqede esikolweni basifaka laba bantu basibopha-ke emafesini emehlweni singaboni i-nex badriver singazi ukuthi kwenzakalani sababuza ukuthi bobhuti senzeni kanti siyaxolisa sithini bathi basitshela ukuthi thola wona sishophet thola nja yomagama ephuma emlonyeni wabo omunye lwano umngane wamazwe wamshanga impama ukuthi lokhu indaba lokhu baphendula bafika basethisela kwenye indawo engane-factory bahlaza kwenye iroom bakhipha-ke lokhuyana basesithi lapha seningabafazi bethu yazi sacela saguqa phansi abantu bala baqalisa ukusithatha omunye adose ngenisa kwenye indawo besirepa lwana ngaqeda athi akuzokuzwa ngapho ukuthi kunjani basirepa sagula ilanga lonke besirepa kunjalo basinika ukudla ntambama basibopha bathe besibophele emapholini ebondeni bahamba babuya the following day ekuseni lokho esikhona phana silele nzima sihlezi phansi kodwa sibothele izandla ebondeni sakhala nyembeza oma no phone no contact no screaming no doing anything indawo yakhona-ke ivalekile ukhashana bafika bavula laphana ekuseni bathi nanka amanzi ukuthi sigeze sageza kucala basireza sithe siqeda labo basiphinda balala lathi njalo balala lathi bangu-8 laba bantu besilala sacela kodwa wala sathi bayekele lona ungane omncane kodwa azange basimamele kuthe ngeli langa sesihlale 5 days labo besithi bona bafuna imali ezihlobeni zethu basikhulumisa le ndoda yami-ke ngakhuluma laye ngathi sithethwe abantu laba sibazi babesethi bafuna-ke i-20,000 rands indoda yami yathi mane ngilidingile sibanike bakhuluma ukuthi bahlangana kuphi abantu laba bahamba bagcina bebona le ndoda yami le nabanye babanika imali abababonanga kuthiwa bayishiya-ke egangeni ebhegini bayithatha babuya kodwa despite banikeze imali balokusireleasa bathi befuna imali yalabana abanye bathi abarelease umuntu yazi-ke msakazi angikwazi ukwenzakalani bathi bephumile intambama uNkulunkulu namandla ngezwa ngisiba lamanye amandla anzima ngathi nyathi ngabona isandla siyaphuma siyakhululeka ngakhulula labana abanye ababili saphuma ngobusuku kwakungela muntu olindayo babe ulokhile laphandle sagibela enye insimbi babezifakile saphuma ngewindi elincane sawela phansi lo mncane wephuka isandla saphuma-ke sesigijima sahamba kanjalo sikhala asinampahla asinamaphenti singabantu imoto zitshala imoto zisalukuma sihamba ubusuku kwazi ukwathi amapholisa-ke asithatha asisa esibhedlela bayakhomba lapho kade sikhona bathola abantu bengasekho kwathi ngemva kwesikhathi angazi bachazana njani ngobanjwe yi-1 angeke khohlwe-ke i-odile ngamba kuyo indoda yami yahle yangala ngoba ngamtshela ukuthi ngirechiwe lo mngane wami waliwa lana umntwana-ke nguye unfortunately wagcina sethethe umphefumulo wazibulala leya ntombazana wazibophela ngikhona ngiyaphila ngiqinile ungangisabeli ngilapha-ke South Africa. Thank you very much for uhlelo ngizabe ngimamele ngicela-ke ungitshayele-ke ingoma ngicela ngutshayelele ingoma engithemba ukuthi-ke iza kujabulisa ingoma ethi Themba Lami Platform 1.
ingoma evela ke ku-platform ingoma esithi Themba Lami. Hey besitshale ke umlalelo wethu Simphiwe Duma. Ngiyakuvusa umuzigwebo. Kunjani vusa umuzigwebo? Yethemba bana ke uphila lapho khona. Uvusa umuzigwebo yena ke uthini? Uvusa umuzuthi ke Jerry, usimuzigwebo uthi wena ke wafika eSouth Africa uzohlala lo mfowenu. Umfowethu ke behlala ke endaweni okuthiwa so Orlando East. Wasuka lapha na waya ke Tefontein. Suka Tefontein waya Hillbrow waya Joburg Park. Ubisele ke intombi yakhe ekhaya eZimbabwe lo ngomnyaka 2009. Sahlala la khona phana ke umfowethu ebesenza la mase ngikhulakhulile senikazi ukufuna ukudinga umsebenzi. Uhlalele kubhuti sihlala sonke siyifamily nabadala ekhaya besithanda. Yasebenza ke umfowethu lo mfazi wakhe wathola ke umsebenzi. Umfazi wakuthe ke ngelilanga waqalisa kwaku-June 16 si-holiday lana e-Youth Day eSouth Africa. Wahlala lami sibukele kwakusenzakala wadosa ingubo zahlala sonke esofeni. Wasengitshela wasesithi-ke kodwa kwazi ukuvusa wena sibili lo bhuti wakho ngabe nemali ngangalilobola liyi-2 libe ngamadoda ami. Ngahleka ngicanti uyadlala wakhuluma next thing wangenisa ke isandla njengomuntu-ke vele ubeyimpohlo ngela muntu olayo nangelayo kodwa umuntu esekhaya. Umfowethu kakho laphana angikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo sadumelana hayi khona salalana khona phana wathatha into leyo ihlale phakathi kwethu sobabili sigcine njalo. So kwakuthi vele nxa engekho silale kwenawo sebesenza emini khona besenza into leyo. Uyakwazi wena laphana amafletini ukuthi kanjani eSouth Africa Hillbrow laphana kwakule wardrobe eyidivide apha engandilala khona ngezo sibayenza hayi into leyo aqalisa ukuthi ngibe ne-jealous. Aqalisa ukwenza i-jealous sengumujelasela wagcina ichinga wathi ngcono sisitophe ngathi akusasitophe waqalisa into ngowaqalisayo. Ngabona ke ubhuti vele uthi kaboni lutho into lanzisa uhlupho. Ngamcabangela ubele next day ngenye weekend baze bayenze ebusuku ngakhabe izivalo ubhuti ke kwenzakalana ngathi hayi ngikhubekile. Mase ngibuya ke emsebenzini mase ngimshaya lo mama lo. Unfortunately ukulweni kwakhe la wathatha ingqamu ngayivika le ngqamu sesiyawela phezulu kwasikwazi. Wagcina afileke esibhedlela lapho kwavela khona indaba zonke. Umfowethu asikhulumisani ngathemba lolu hlelo alalela sengacela uxolo kaningi kodwa akaxoleki. Ngabotshwa mina ngibotshela into engasiyo Nhlanhla ucebe ngithathe ngilesa charge of Kabwe homicide ukuthi ngikhoze ukufa komuntu kodwa sibombulele ngoba yena ekweni wakhe dive embedeni ingqondo yaqinisa imhlaba wafa. Angimfisele okuhle ngiyangiqalisayo kodwa ke ubhuti ngiyamxolisa nanti ibizo likabhuti senze iqambi lezi ukukhona ngokufa. Ngicela nje izingoma nxa ungangiphelela ke msakazi ngajabula kakhulu. Ingoma ubona ngathi zingangijabulisa ingoma zakulezi insuku kumbe zakudala kodwa bengathanda nje one of them ongabona ukuthi ngangisukumisa uMaster KG nxa ngabathola nabanye abakhathazayo but uNkosazana Daughter ngabathola nasi Nkosazana Daughter Master KG lenethi kinelwe wanito we wendamos lawo Talon Kids sa Give
Naso ingoma ekhathasileke kakhulu ke iminyaka emibili edlulileyo ngoba kathi Juanito Mos inkosazana daughter Masikiji Talon Kids Kineliwa original done by Utenjana Talon Kids ngoba sesiyafika emapheteni ke ohlelo namhlanje nansi evela ku memory Zulu kunjani memory Zulu thi ngiyabonga ngohlelo bakwethu hlelo ngolwena kodwa lesikhathini into ziyadula lezi ningumfuneka la umemory Zulu ecina thunjani manje simbona ukuthi yena uthini memory wena uthi ke uleminyaka e41 uthe ule 11 years ago lapho hlangane khona lo bhuti omunye wakolodube lo bhuti ke ngamthanda okwesikhathi sibukana sibona kuma social media sasahlangana ehlaneni kwami lapha ke ubhuti lo ke bewumuntu ke okhanya ukuthi work out very fit yaqoqa kwaba njani inkinga iqale mhla sefuna ke ezocansi ubhuti lo ke isitho sakhe bekule mbaxambi kanti ngithi ipipi yakhe ibile mbaxo ezimbili amakhanda ayi2 anganacijile awendoda kodwa emzimbeni wayo ibambene kuthi kwakunje basokusithi kodwa lapho kubambene so into le wayengafuni imboni efuna ukuthi ngilala njalo mbona nje umuntu uyahlupheka kodwa into yakhona kwakungakude kakhulu phakathi kodwa kulamakhanda amabili ngoba ngangumuntu egqoke ngambona uyahlupheka egqokeni uzama ungiqile ukuthi angene njalo into le ke uthe njalo sanatha kwenilanga wadakwa ngase ngivula ke thawulo ngabona impela ke ipipi yakhe ke ile mbaxa ezimbili amakhanda amabili sithi azange ukubona kunjani ngahle ngabaleka lolo suku
ukhona ngimbona ngazumba uthethe ongakathathanga lo bhuti wasekhaya silapha-ke eSouth Africa ngihlala ngibona nemaphathini ngoba ngamtshela ukuthi mina angikwanisi ngalala-ke one mhla egqoke-ke lelo condom kodwa after that ngamesaba ngangikwazi ukuthi lokhana-ke kuyachiyana emzimbeni wami kukubili ongamakhanda lokhuyana onganenyoka ungixolele-ke chisa kodwa into engayibonayo whether umuthi wakhe whether impilo yakhe kumbe njani kodwa ngithe ngumbona mhlayelele edakiwe ngakubona ukuthi hhayi ngempela-ke kufitshane kuncini kodwa amakhanda amabili ayesabekayo nganenyokanyana ezincane lakathesi-ke lo muntu wangidisappointa ngoba ngangibona ubuhle bakhe lo mzimba wakhe ngithemba ukuthi indoda emadodeni imemory Zulu ngixwayisa abafazi ukuthi asikhangeleni ikakhulu amadoda athi acithi ilayithi ungabovuma ucithela ilayithi kunjalo ngoba abanye abantu bagange kakhulu ngicela-ke ingoma lana evela-ke uTamani Fab G umshana kagogo ingoma esithi imali yesigqeja ngithanda ulibonga lonke ngulalela kwenu uhlelo ngisakhumbula sibongela-ke obvious kenye lo Patrick ekamana ngezithiza sibanda. Till next time good people, bye bye. Vele wena wasivakala ukhuluma kangaka uphethe malini esikhwameni yini engako ongayithenga sidakwe silanga ithi uyayazi ipiki wena ifotsholo-ke athi imali phansi emhlabathini le kodwa kugebhoziswayo konale mhlawumbe madoda sishazi yetsholotsho lisha nemawabeni efila busi enathise ekhaya madoda